with children nowadays. Nedimo we TikTok ha mwari we TikTok ha ithe tondu no kimwana o time musi wa ciana theri ari haria nake na ungithikiriria TikTok icio ciothe gutire mundu na kindu kina haki othe me katuni ni hakiri ni kindu kia bata muno when it comes to parenting. And in one way that we are failing as young parents, how I wish ataigethie thimu ine ya Debra akionia mwari ingekora akionia mwari uria acipaga mutumba kumaja ginya Kenya. Hello, sorry ine kumuthomera. It is your time to take charge and uphold a generation that will serve God even when you will not be there. Praise the name of Jesus. Yeah? Tene idue tuwe mundu angerutire kiremba ni agurukaga. Tero ni akorino aya mena iremba no twana twao tutire. Ni guikarirwo ni ciana aya. Kukariwa na watoto. Idue tuwe mwana angerutire kiremba kana we no aguruka. Ni masu. We wakirutire wigana atia. We have to take charge over the generation that is coming from us and out of us. Kwa sababu wewe already umesaidiwa na mama yako, umefika hapo. Umefika hapo. Angalia watoto wale walitolewa hapa kahawa sukari. Watoto wa 13 and 14 years ndio walipatikana wakilewa, wakivuta bangi. Yani mpaka polisi walikuwa wanashindwa hawa tuwapeleke cell ama tuwapeleke wa mumu. 13, 14 years. Angalia wale watoto wanachinjwa kwa Airbnbs 16 years, 15 years. Na mwenye anaonekana na yeye kwa kamera ni rika ya baba yake. Angekera kwenda rika ya baba wa watia na ni arona leo kamusi ulalira kaibia nyina. Akamenya ni acio ni wega. Marato mami kuma thaa ithano cio tuko nginya rocine ete Jesu. Kahoria. Agacoka mwana ingira bedroom ya nyina rocine akora mbeca ora cigirirwo metha iguru na ira nyina ni aramwirite ndari. Nigwa gioka mundu rume na kwaroro gukiugo Jesus, 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 Jesus. Na ndungimwita guo kanitha-ini no kuria Jesus, 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 Jesus. Kore kana ko ete bagi kaka kama midego guthie andige nyumba ino so ndurumurire ginya Jesus I am mwana akimenya mami ni guthie marathie na mathie kwa Jesu na ni ndigutugwo muci uriku mwana rucini agakora mbeca itandayitio hau mwana ucio ngimuiguithia atia mundu uyu woka tiwe Mesia gutirari mbeca ira matire na mami na ne atuma Jesu arehe mbeca iriku. That is the lifestyle that a young parent is living nowadays. Praise Jesus. Na wale young parents wameolewa, ile ukatili wako nayo towards their partners. Paka mtoto anashindwa enue kunya kwisi another ikuishi muiretu aracokeria ithe tondu oye niguo mutugo tondu ndari igwa nyina ake ithui twakurire tuwe mamietwo etikaga yo thaisi kinya mwana neto ni ithe Stacy ai muiretu ithui gwitu ugariye mami omwira atiriri si unipe hiyo ritwa si kai haisi ana sanyu simu iraga atia si unipe hiyo simu rimwe ndahetirie nimwe ndahetirie gira mami ni na nilikihigada gira mami na usinituma tuma hata wewe wengine umezaa
nida huriro na muiko akiona ndiraigua ruo agisoma na muto wa itheno akiona ndiraigua ruo ru akenjia kundia. And sometimes the power that propels us today is the power of those fights and battles that we experience from our parents. Bara icio twahurwo ni amami witu we kira gigutuirie thaisi ni bara ya thoguo na nyukwa. Ona ria matahikite guku na ni mari endwa ao mundunginjira nduri na mwendwa and you are at your 22 25 to me bishop go maheni dukana ni mona to me I'm single and it's by choice. Gutiri muiritu wa miaka 25 ginya 35 agikara single by choice maheni ginya Kuri no hakuna ya Kuri no Roma kora kwa boyfriend kirigithetio oku na gacanura njuiri. Yes. Bwana Yesu atukuzwe. We have to become responsible young parents. Na ndio maana tujenge msingi kama ule uliojengwa ndani yetu na wazazi waliotuzaa. Thaici nini njui guku nginya aria mwicigo ona ungithi kwa boyfriend ukanegwita handu karumu kana kanyumba yoe ona ukiruta nguo no igwa mugambo wa mamu wanyu he mugambo igwa ha ona ko ni akuire he mugambo nona eto na menya kiri ukugirite ri uiginoaga mugambo uriku ugacoka wage ihukana morimo niguo ratwira thamiri ni cianjira ti thamiri mamu wanyu ni mamu wanyu akwiraga ndutige ori mundu cokie nyamu iyo wanai tigori mucokia tigame tugoyo kai nducoki hai ukaigua nginya mugambo wikwira nginya ukaigua mugambo wikwira kandi mwire twithime arafu arora kanda mathurire kuri hano uri oga go muthima na maitho udari huyu napima kwa ando ikimana rwara ni kupima kwa because the generation that we are living in, it is a very reckless generation and ignorant. Don't allow your children to be ignorant. Bwana Yesu atukuzwe. Don't allow your generation to be ignorant. Don't allow nini jira ka asen wakwa mtu asikuguze hapa na asikuguze hapa. Yes. Jira ka mwana wakwa ona asen oge mogutia kana akwiraga don't ever do that again. Don't mix issues when it comes to parenting, and especially wale hapa mlizaa mkiwa wachanga sana. Nijua wale lile kana kauga kutale ka sister gaku. She is not your sister, she is your daughter. Ginya agigoko ni mauga gatiriri ati mimi huona katoto kangu kama ni kama my sister. Oh, that is your daughter. To me, need my son. My brother. Maheni, that is your son. Physically, biblically, spiritually, kila kedu. That is your son. He is not your brother. Cancel her like your daughter. Cancel him like your son. Don't fail in parenting. Ni fatie kuona asiaria yothe anini. I know many of your children are teenagers. Mafati gukoro kanitha. Yes. Ugitiga atia mwana we muciari at home at the Netflix. Mwana ginya we no thia kumuria. Ati ginya ore thene mewe guthiaga. Ati ni mwana ginya rakwira haria abugi ekinyete. Praise Jesus.
If we cannot go back and bring our children up just the way we were brought, yes, I know things have changed in their generation, but there are still old ways that works. Ni kuri maundu ma tene na no marutaga wira nginya umuthi tiga utiroge turate ciana istura ciara ni okio hende yao tita hende itu kwe maundu ma tene marutaga wira gutire gifoko gia tha ici mitere yari kuo noyo. My daughter, she's in puberty. Nidiretigera ndikamwikire attitude ni age. And that is why urona twena ciana at 20 matirenda cukuru. Na we muciarire tondu he andu onaga tufia ri ukamuria jo nikununurie nduthi ati riu no amuhe future. Now the Bible is so clear. The Bible is so clear. Mambo ya kababa na kamamu wataita watoto wao. If you don't want to raise a failed child, don't become a failed parent. Na hii tabia inatokana na wale young parents, either single or married. A parent is not defined by marriage or not being married. A parent is defined by giving birth to that child. Either you are single, either you are a widow, either you are married, you are a parent. As long as you give birth to that child. Bwana Yesu atukuzwe. Aya. Mnaona kama ni kuwasomea eh? Praise Jesus. The book of Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Mithali 1. Mstari wa 8 na 9. Inasema hivi: mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Sikia kizungu vile nasema: my son, hear the instruction of your father, and forsake not the law of your mother, for it shall be an ornament of grace unto your head, and chains about your neck. Listen to me, a parent. Don't allow your children to walk without grace. It is the Bible that is so clear that your instruction are a garland of grace in their lives. Ni kama kilemba cha neema juu ya mtoto wako. That means when you are silent, when you are not instructing your child, you are snatching grace from them. Unaiba neema yao. If you cannot instruct a child, sasa kama hapa tukiulizana, for example nikuulize, Grace, ulianza kupika ukiwa na miaka mingapi? Yeah? Form 3 ulikuwa umeanza kupika? Wewe ulichelewa. Hapa kuna watu walipika hata wakiwa class 7 na 5 na 4. Si ni ukweli? Lakini hapa tuko na mzazi ako na mtoto form 2 na hajui kupika hata chai. Hapa sai tigana ngima eri process sai ane gwekera mai gwekera sukari gwekera masani gwekera ngima tigana umugugetera mai matheruka
Hapa tuko na wazazi hapa wako na watoto form 3 form 4, they cannot even wash their underpants mpaka mama akuje. Zinakusanywa, zinawekwa pamoja mpaka mama akuje. Hapa tuko na wazazi, their girls cannot take care of their sanitary mess, na wako hapa and they are seated. Mwiretu wake aruta akaiga hau amu aone okiate akoyege njeru akaharukia aikara nayo egie gikoningi nginya mamu ari katia ariuka kaithwe twaruteirwo ku kuhuraga thura ria thiini ria waruta na nginya umuthi uhoro ucio utugo ucio rio thiini urongora ndarikia gwithamba ndinayo bafu na agakamura ngaiga ndie ndahura nguo engi gwakwa no iyo ndihuragira na thitondo matingihura ni mutugo ndekirirwo ati mundu meruteria enayo ahuraga gatiga mianika hau akagire ngi agekira ningi oke warute ahure kai mutugo ucio waimire ku na urio thiini wakwa. It is an instruction that I carried like grace on my head. Instruct your child so that you don't snatch grace upon their heads. That is what the Bible have said, ya kwamba ni kama kilemba anachojifika kwa neema mtoto. Tulienda kanisa ingine kesha, mwana wa pastor ageuka akiruga mahali ya mbere kihi gikianuka anikesha papa yule urenda atia wita ndo ya ngui wameta ni ugukena aya kimete quiz aikiwa tinikigwa wega. And especially wakati mtoto wako atakwambia mam, unanituma kwa duka, nikienda utanipea nini? Usiyapate kurokoka. Okay. Taru umuthi uyu, I don't know if your children knows your discipline language. Ithuĩ gwitũ tondũ ndari kĩhingana na ndikuhenania nini ndari kĩhingana gwitũ na gwitũ kũngĩarehirwo mũgate mami nĩ atũingataga tũtikahoya ageni na ũma nĩ ũĩ wega tũtirĩga kũrĩa no na mũgate ũcio mararĩa nĩ ũrĩa moka naguo. Rĩu nginya kwĩrĩ mami witũ ahenanĩtie atĩ rĩu tondũ mokire na mũgate wetagwo Elliot nake akĩoya gĩthiĩ nduka-inĩ yarĩ hau agĩcenjia akĩneo toast ati rĩu nĩgetha arĩa mecirie nĩ tũkũmetereire ati mami oke nongi na awĩige hau na ũtinangie me hau na niĩ ndikĩrĩ kĩhĩndĩ hau na t-shirt ya Moi ya campaign hĩndĩ ĩyo njetereire mũgate. Mami witũ nĩ arĩ na sign arutaga ũgathiĩ ta ndege. Ũngĩonia mami witũ akũrora eke ũũ ero makiro moha mwena oya maguru ukarare gwaco. I know today your child does not know a discipline sign from you. Ithuĩ twekagwo ũgũthiĩte gũtambia muoko ũguo ũhutie mũgate wa mũgeni ũkaona mũgate ta wa hiũha wekagwo akainamia mutwe kaji niĩ nĩ ndahũrwo ngekwithia gũkua na wahũragwo rĩrĩa mũraruga cabaci kwanja ndahũrwo ngekwithia ngĩcoka kiuga irimũ itwerwo teherie cabaci icio na nyama ĩyo ndekũrĩa ĩtiũriũke kiama kia mbere gĩa kũriũka ndekeire riko kwanja ndakuire ũguo atĩ nĩ ndakua hũrĩtwo ngona ndirĩtigwo ngakua na ngatiga kũhihia ngĩigua kwerwo irimũ twa nyama icio na cabaci ĩyo ona ndekũrĩa nĩ ũkagĩgeria we geria ĩndĩ ũhũrĩtwo ũkenda kũragwo
aciari aitu ungimarorithania nita aciari aitu nita mathomeire barak maciari to mejesi. But today the young parents that we have, you are very soft to your children. You are very soft, very soft. That is why our generation cannot understand what you normally come to do here. Yes, generation ya yudire kimenya na ni oginya moka kanitha maruga mago we uhoire gukuthio mire mwana waku ginya ndoe mahoya tondu ginya ndumwiraga hoithie ndwira ginya mwana waku come here, pray for this food. Ciana cia nyitwe ginya mahoya ciroraga tungatirio na nikiro na niciraru mahunjia. Nowadays church is nothing to our children. Where a church is a sacred place. It is a respected place. It is an altar. They should be respected. Siana siada ishi, they don't. Situe mundu wa kuruma na mundu tale wa kurumu as long as na bandos. Maigira haria na shengi ya onaki. They don't have morals. Na taruna kaide mwire inywe na muriega. Technology has grown. Aciari tu gutiari technology na makinyite fo. Muciari witu ndamenyaga ati ungiriga mundu haha no ukwe. Hau no waigagirwo mutu wa ithe no ona ni ngai amwe turi muoyo. We ni ukoragwo ukimenya wathie thimu-ini ungigutha mwana mbaru no yo atuke hau no baba wanyu agukinyaga ndi kwanari we. Aciari matukinyaga mbaru na munyiginyigi. Whether ici niwe munyiginyigi ukihandwo uru no unike. Uguo we niwe hako discipline mwana. Aciari itu matioe akugutha nginya na mukwanjo gutu. O haria cemania nawe. Hatira ndo taguthaga. Kwanja mami witu ndangia kuhurire. Utambite guikara thi. Ona ndakuragia kindu. No kagathimeire oguo. Ninguhititie muthenya ngathimira oguo. Ngona ndaranjuria. Ngona ajuria kaikara thi ha. Kaheo irio. Ona ngaja story riu. Ndiganirwo ni ngwihitie. Ni ndirorio. Ginya ngaja story. Nyima kwa Mose. Nyonete wrestling. Na guthie kou ni mahitia he muciari. Tuona wrestling Hulk Hogan. Ahurite Undertaker. Ona ni betri ya thira. Ndi undu ucio ndirawaria mami akaigua te gukua. To ni anganitie guthie ku. Chaka kagate na maguru ga sabasi. Ukaigua kuria na maria. Ni ndakeheo na mamu wa Mose. Ni ubatie kuria kwene. No ethitanga no eka atia. Na mamu anya wakuria ega biu. Makuruganete marianiria na ki. Boso. Mariana na boso. Na makuhe ini. Ndi urecia no wegorera mamu wanyu. Aigua te kuguruka. Etagirira uhorere, uhumbuke. Soka kauga tuthambia yuyu. Idio tigo twagicamukagia mai na kirai gia cia ibati. Ugacamuki ukarikia oho. Etagira warikia maguru. Mami witu akuringa gatandara mere huragwo ni cami. Akuhura ta drum set tondu within second igiri waiguaga ruo kira handu. Na akuguthaga iru maita mere haha na haha gathongwa na haha riu gaikaro no ndungiukira. Hatire joint one muraruta wira. Riu kiokira mundu gane mawindo kanjurage agakwira ndakura go muthi we gukanetie na ndurai raigwa. Nowadays, if you discipline your child, your partner no gukwira tigana na mwana. That is what is happening. We are failing in parenthood. Praise Jesus. Parenthood, hiyo ndio kitu mumelemewa kabisa kama wazazi wachanga. And that is why we are raising a lazy generation. Niliuliza kijana mwingine alikuwa amekuja hapa kanisani. Nikamuuliza, at your age, why should you be involved in gazing? Akaniambia, Bishop, mimi hata ninataka uniongeleshe juu unajua huku tukienda tunapeangwa 40k. Ani mwanake college alikitia kama huduma ma media. Hatuethe wira ri
arona wega ni guthime tugo-ini iyo mwisho wa mweri kana 150,000 ina na ndari office yao ihathika. That is what is happening. Wewe wajirie gufundithio kuri mari, wewe wajirie gufundithio guthambia nyumba ri, wewe wajirie gufundithio atia kuhura mbembe na kumunya mboco. No we ndurenda mwana waku amenye undu. Actually aigianyu mwi haha na mutuirio guku ni hakiri iria ciekirwo haha ni muciari waku. Tarua mweta itutari athomu ri tiga tuonire gwituma ri tungiriku na ni muciari waku onetie gwituma ni akwiraga riu Wanjiko umenye o Jumamothi nyina wa Mbui ni arathimana na mafuti o icembe urimigana wigurire kiratu. Ulianza kufunzwa kujituma kitambo. Wengi wenu hapa ni mazao ya kujituma, sio masomo hapa. Wewe ndukira gogathi gwetha ngukwe no akwirire no ukirage ha gogathi na ukumatu gwetha nguku na mbembe na marenge eti gwetoma ni kujituma. Hapa wengi wenu ni kujituma na muonirio ni aciari. Why don't you teach your children gwetoma? Nikiora kora ira fuciwe yetiurite ugu ciana cigano ciuhirire thuri akuru kora mwariguo ungitumirwo mbica we ya kirafu mwire tu akwa nyitete githuri u kana ka miaka 24 ona yakire kuringika kamureciria marutaga kumbia na me college kamureciria marutaga kumbia cia gukana shopping na ndumoragia marutako na roka na shopping inene ukira fithi ero murihire college kotangiuria. Why should your child come with a 30,000 shopping and that is her school fees when you pay as a parent? Na ndungimuria mwana urutete ku taici marahenia ciari ati ni kwandika marandika online ati anga ni crypto coin anga tu mwana ndio mwana guku wewe nakuria wewe ikaraga hostel mwana guku ena miaka 22 ena 1 bedroom mwana ikire ni mutumia wa gaka amundu ena yole musi kinya niromereria ciana ciao musijali siro atakuja na sikuku mwana wewe sekedia college and yet we are there. Aikoma mi wanyuge ukire na kindu atitavura na wigurire na tiwe ukuhete bia no nginya ngegire kuria umete lazima ungesema imetoka wapi na agakwira ukudera ciana haha na mavura na makugurwo ma wana ni au nginya ngeugire na ni acokagio na mwana kacio agakorwo kwa riko na agathomerwo furana nyiritwo goge au magirero goge furana no anagera masi no abagorera nyina goge ndera ukuria tiri toria goge furana eno yaumaku because your children marahuthira nginya thimu cia goro kumukira na ndumuragia kuria arutete na Friday ni akwirite wanaenda bash kwa kina Shalini tigo Shalini ni iPhone yari gwetho na we ni ukiyethetwo ha kugia ni agofurana na kero ti mwana wakwa nemetwo kuhumba no igwa koge ngai gware ngio mugurire furana ni ukanjira ni yao ni yake nawe tati na kumusi gukore ni ukuhande to icio wega furana egacokio no konwo wo igwa mwana kia gwita hate kindu arenda gukugurira ukamwira mistaki raisi mwire tu akwe na iPhone 16 Pro Max na we nyina we na katululu fafa we na Tecno no mutire muoria thimu iyo yoimire ko na mwana first year. Some things we will pay for them dearly if we don't take caution right now. Praise Jesus. Yes. If we don't take caution now. Na gikoro we mutumia na we goko na we muiretu.
na ni we biu ndwari mubango waku gwikora haria wekorire menyeria mwana waku ndakagere gacira karia we waringeirwo. The best thing you can give your daughter is to keep them from the ways that led you astray. Wona guogeka aikowe muthuri na we guku na ni we uria wekorire haria wekorire geria muno mwana waku ndakagere gacira karia wagerire ukiguthwo. He muthuri wainagira kimwana yake kira tiriri, promise me son not to do the things I've done, walk away from troubles if you can. Mutigine ati kahiga kwari menyerera muno ndukaneke maundu maria nie ndekire no ngihota ri urira bara tondu ti maundu mothe mundu euragiria na bara. That was the wise counsel.